Srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Jako je malo ljudi koji ne vole slatke namirnice i zato vjerujem da će razmišljanje koje slijedi biti mnogima zanimljivo. Pokušati ćemo naime ukratko objasniti što su to šećeri, u kojim ih namirnicama nalazimo, kako utječu na naše zdravlje te koje su preporuke za njihovu svakodnevnu upotrebu. Više od 100 supstanci sa kojima dolazimo u dodir kvalificiraju se kao slatke i možemo ih nazvati šećerima. Fruktoza, laktoza, dekstroza, maltoza, razni umjetni zaslađivači i brojne druge tvari. U našem se jeziku i cijela skupina ugljikohidrata naziva šećerima. U kontekstu ove teme, međutim, mi uglavnom govorimo o običnom bijelom šećeru, o saharozi. Saharoza je šećer koji se najčešće upotrebljava i koji je vrlo važan sastojak svih naših klasičnih slastica i deserta. Njime nerijetko dodatno sladimo mnoga jela i pića. Međutim, da li ste kada razmišljali o tome da je šećer skriven u mnogim našim namirnicama koje nužno ne spadaju u slastice i da ga u velikim količinama nesvjesno upotrebljavamo? Na primjer, kečap u sebi sadrži više šećera od sladoleda, a nije zanemariva niti količina šećera u konzerviranom povrću, kockama za juhu, konzerviranom kukuruzu i sl. Osim radi zaslađivanja, šećer se dodaje mnogim takvim namirnicama zbog njihovog boljeg konzerviranja ili radi zadržavanja vlage. I zato je vrlo važno čitati etikete na namirnicama koje su tvornički prerađene i pripremljene i biti svjesni što sve unosimo u naš organizam. Posebno velike količine šećera djeca, ali i mnoge odrasle osobe unose kroz slatka gazirana pića. Sva ona u svom sastavu sadrže neku vrstu kiseline, limunsku, fosfornu, i te kiseline razlažu šećer na fruktozu i glukozu koji nisu tako slatki kao saharoza. Ta se pića onda dodatno slade i zahvaljujući velikoj mogućnosti otapanja šećera u pola litre gaziranih pića može se otopiti do 25 žličica šećera. A koju samo količinu gaziranih pića pojedini ljudi dnevno troše? Inače, u čaši vode je nemoguće rastopiti i puno manju količinu šećera. Usput rečeno, preporuke za maksimalni unos šećera za žene su 5 do 6 žličica na dan, a za muškarce 7 do 9 žličica. Dakle, po najnovim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije radi se o oko 5% dnevno unesenih kalorija. Samim time, sa samo 2 decilitara klasično slatkog gaziranog pića, odrasla osoba je unijela svoju dnevnu preporučenu dozu za šećer. A da ne govorimo koliko je onda to za djecu. Ne postoji bojazan da bi se velikim količinskim unosom šećera zdravi čovjek mogao otrovati. Međutim, šećer je namirnica koju nutricionisti nazivaju praznom kalorijom. To je takozvana prazna namirnica koja u svom sastavu osim saharoze ne sadrži nijednu drugu hranjivu ili zaštitnu tvar. Dakle, u relativno maloj količini jela mi možemo tako unijeti jako puno kalorija i ništa drugo korisno. Istovremeno, da bi se šećer metabolizirao i iskoristio u našem organizmu, njemu su potrebni vitamini B kompleksa, kao i neki minerali poput kroma, kalcija, fosfora. U prirodnim namirnicama uz ugljikohidrate nalazimo i te dodatne vitamine i minerale. Međutim, kada čovjek jede puno rafiniranog bijelog šećera, troše se tjelesne zalihe svih tih vitamina i minerala, što ostavlja svoje posljedice. Prekomjerni unos šećera dovodi do mnogih problema. Poznati su karijes, pretilost, slabljenje imuniteta,
a u novije vrijeme je dokazano da povećani unos šećera pridonosi čak i razvoju hipertenzije, povišenog kolesterola u organizmu, te da značajno povisuje smrtnost od kardiovaskularnih bolesti. U svakom slučaju, vrlo je korisno ograničiti dnevni unos šećera. Time ćemo značajno doprinijeti očuvanju našeg zdravlja. Iako nam na početku to može biti teško ukoliko smo navikli na nešto slatko, već nakon 20-ak dana će se naši ukusi promijeniti i prilagoditi manje slatkim namirnicama. Vrijedno je izdržati taj kraći period prilagodbe, nakon kojeg će nam manje slatke namirnice postati i dobre i ukusne. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav do narednog susreta.